Иисусу Христу. Хочу спросить, кто первый раз в Меджугорье? Есть такие первый раз? О, честно? А мне кажется, что я уже всех знаю. Klausia, kas pirmą kartą, sako, iš tikrųjų tiek daug, man atrodo, kad jau visus pažįstu jūs. Мы начали нашу встречу прекрасной молитвой, которую я очень люблю. Mes pradėjome šį susitikimą Молитвой к Божьему malda, kurią aš милосердию. labai myliu, labai mėgstu. И я вспоминаю мою первую посещение Литвы. Aš prisimenu mano pirmąją viešnagę į Lietuvą. И мое первое свидетельство о Меджугорье было в церкви Святого Духа в Вильнюсе. Mano pirmasis liudijimas apie Medžiugorję buvo Šventosios Dvasios bažnyčioje Vilniuje, где находился образ Божьего милосердия. Помните, что давно-давно, в 97 или 8 году, kur tuomet buvo Dievo gailestingumo paveikslas dar 1997 ir 8 metais. и всегда, когда молюсь розарий к Божьему милосердию, вспоминаю этого. Ir visuomet, kai meldžiuosi Dievo gailestingumo vainikėlį, prisimenu tą kelionę. Мы находимся в Меджугорье. Mes esame Medžiugorėje, Меджугорье — особое место. tai ypatinga vieta, Здесь является Богородица. čia apsireiškia Dievo motina, Я верую, что это правда. tikiu, kad tai tiesa. Первый раз я приехала в 1996 году. Pirmą kartą čia atvykau 1996 metais И с тех пор я здесь живу. ir nuo to laiko čia gyvenu. И сегодня хочу поделиться с вами, что здесь происходит. Šiandien norėčiau su jumis dalintis tuo, kas čia vyksta. Первый раз Богородица явилась 24 июня 1981 году. Pirmą kartą Dievo motina apsireiškė 1981 birželio 24-ąją. Увидели ее две девушки, Мирьяна и Иванка. Jie matė dvi mergaitės, Mirjaną ir Ivanką. Вы видите прекрасную картину там. Ten matote nuostabų paveikslą. Но Dievo это motinos. далеко от того, как Богородица выглядит. Bet tai toli nuo to grožio, kaip atrodo Dievo motina. Мирьяна и Иванка вечером гуляли под горой Подбрдо. Mirjana ir Ivanka vakare vaikščiojo tame Podbrdo kalne. И вдруг увидели, открылось небо над Меджугорьем. Ir staiga pamatė, kaip virš Medžiugorės atsivėrė dangus. Они увидели прекрасную женщину с младенцем в объятиях. Jos pamatė labai gražią moterį su kūdikėliu rankose. Она их приглашала к себе. Ji kvietė juos pas save, prie savęs. Они были удивлены, не понимали, что происходит. Jie buvo baisiausiai apstulbę, nežinojo, kas vyksta. И в разных эмоциях, плач, радость, страх, убежали оттуда. Ir patirdami įvairiausių skirtingų emocijų, verkdami, džiaugdamėsi, bijodami, jie tiesiog pabėgo. И так встретились других детей. Tuomet susitiko kitus vaikus И вместе вернулись все 6 детей, которых сегодня называем визионеры, увидели Богородицу. ir kartu sugrįžo 6 vaikai, kuriuos šiandien vadiname regėtojais Medžiugorėje, jie pamatė Dievo motiną. Второй день Богородица сказала: «Не бойтесь, я царица мира». Antrąją dieną apsireiškusi Dievo motina pasakė, nebijokite, aš esu taikos karalienė. Третий день Богородица явилась в черных одеждах, плакала и со слезами на глазах сказала первые слова для всего человечества. Trečiąją dieną Dievo motina apsireiškė juodais drabužiais, verkdama ir pirmą kartą ištarė žodžius skirtus visai žmonijai.
Мир, мир, мир. Taikos, taikos, taikos. Только мир да будет между Богом и человеком и между людьми взаимно. Tebūnie tik taika tarp Dievo ir žmonių ir tarp žmonių tarpusavyje. И так до сих пор Богородица приходит каждым вечером. Ir taip iki šios dienos Dievo motina ateina kiekvieną vakarą. И сегодня вечером она придет на землю в Меджугорье. Ir šį vakarą ji ateis į žemę Medžiugorje. Она приходит, потому что ее посылает Бог. Jie ateina, nes ją siunčia Dievas. Она говорит: я пришла, чтобы вам сказать, Бог существует. Jis sako, aš atėjau jums pasakyti, Dievas egzistuoja. Человечество находится под угрозой. Žmonija išgyvena didelę grėsmę. Человечество хочет уничтожить друг друга Žmonės nori sunaikinti vieni kitus и находится в огромном кризисе, ir gyvename ypatingą didžiulę krizę, как никогда раньше. kaip niekada anksčiau. И Бог меня посылает, чтобы вам помогать. Ir Dievas mane siunčia, kad jums padėčiau. Итак, каждым вечером она приходит, чтобы молиться с нами. Ir taip kiekvieną vakarą ji ateina, kad galėtų kartu su mumis melstis. Прекрасно нам сказала 25 марта. Ji 25 kovo kalbėjo nuostabius žodžius. Дорогие дети, в это благодатное время молитесь со мною, чтобы победило добро в вас и вокруг вас. Brangus vaikai, šio malonės metu melskitės kartu su manimi, kad gėris laimėtų jumise ir aplink jūs. И вы очень правильно сделали, что услышали призыв Богородицы и пришли молиться за победу добра. Labai gerai, kad jūs išgirdote Dievo motinos kvietimą ir atvykote melstis už gėrio pergalę. И что такое добро? Kas yra gėris? О каком добре она говорит? Apie kokį gėrį jį kalba? Только Бог добрый. Vienas Dievas yra geras. Она возвращает нас на первую страницу книги Бытия, Генезис. Ji mus sugrąžina į pradžios knygos, pirmąjį puslapį. Бог сотворил все, и все было доброе. Dievas viską sukūrė ir tai buvo gera. Она хочет, чтобы победил Бог. Ji trokšta, kad Dievas laimėtų. Мы отдалились от Бога, она говорит: вложите в свои молитвы это человечество, которое далеко от Бога и Его любви. Ji nori, kad mes sugrįžtume pas Dievą. Jis sako, įdėkite į savo maldas šią žmoniją, kuri toli nuo Dievo, toli nuo meilės. И когда мы вернемся к Богу, потом будет все хорошо на земле. Ir kai sugrįšime pas Dievą, žemėje bus viskas gerai. Визионеры, те, которые видят Богородицу, они нам свидетельствуют, как происходит момент явления. Regėtojai, kurie mato Dievo motiną, jie mums pasakoja, kaip įvyksta tas Dievo motinos apsireiškimas. Словами невозможно описать красоту Богородицы. Žodžiais neįmanoma nusakyti Dievo motinos grožio. Один из визионеров, такой взрослый мужчина уже, он всегда с закрытыми глазами стоит после явления перед нами. Vienas iš regėtojų, jau dabar suaugęs vyras, visą laiką po apsireiškimo stovi užsimerkęs И говорит: знаете, как тяжело мне открыть глаза. ir sako, žinote, kaip man sunku atverti akis. Я побываю в раю. Aš pabūnu danguje, Богородица приходит из рая, и кусок рая всегда с ней. Dievo motina ateina iš dangaus ir gabalėlis dangaus visą laiką. Словами невозможно описать ее красоту. Žodžiais neįmanoma nusakyti jos grožio. Когда дети мы были, мы спрашиваем: как это возможно? Почему ты такая красивая? Kai mes buvome vaikai, jie sako, klausėme ją,
Kaip taip gali būti, kodėl jūs tokia graži? Она улыбается и говорит: я красивая, потому что много люблю. Ji šipsodamas atsakė, aš esu graži, nes labai myliu. И вы любите, и вы будете красивее. Jūs mylėkite ir jūs būsite gražus. Она является в серых одеждах. Ji apsireiškia pilkais drabužiais. Один известный французский мариолог Рене Лорентин Vienas žinomas prancūzų mariologas René Laurentenas говорит, что серая краска – это знамение служения. Jisai sako, kad pilka spalva tai yra tarnystės ženklas. И так она приходит в одеждах служения. Taigi jie ateina su tarnaitės drabužiais. Визионеры говорят, она является и как бы хотела нас спросить, в чем я могу тебе помочь, что я могу сделать для тебя. Ir regėtojai sako, kad jie apsireiškia, tarsi norėdama paklausti, o kuo galiu jums padėti, ką galiu dėl tavęs padaryti. Но при том всем ты чувствуешь, это мама. Bet taip pat virš visko jauti, kad tai yra mama. Кто бы вас понимал лучше, чем мама? Kasgi jūs galėtų geriau suprasti negu mama? Откройте мне ваши сердца. Atverkite man savo širdis, Хочу вам помогать. noriu jums padėti. Вот это момент явления каждым вечером в Меджугорье. Štai tai vyksta apsireiškimo metu kiekvieną vakarą Medžiugorjėje. И хочу вас подбодрить, чтобы вы начали с ней дружить. Ir noriu paraginti, kad pradėtumėte su ją draugauti, Выплакать ее все свои слезы, все свои боли, страдания, вопросы, с которыми мы приехали в Меджугорье. išverkti ją visus savo skausmus, kentėjimus, klausimus, su kuriais atvykote į Medžiugorję. Мы свидетелями того, что она слышит наши молитвы. Mes esame liudytojai to, kad ji mus girdi mūsų maldas. Богородица к нам говорит, она учит нас и всех приглашает в свою школу. Ji mums kalba, mus moko ir visus kviečia į savo mokyklą. И мы все одноклассники. Mes visi esame klasiokai. Все равно, если кто-то первый раз приехал или кто-то живет здесь. Nesvarbu, ar kas pirmą kartą atvyko, ar kas nors čia jau gyvena. Каждый день мы сдаваем экзамен любви. Kiekvieną dieną mes turime laikyti meilės egzaminą. Она говорит, в конце мое непорочное сердце победит. Ji kalba, kad galiausiai mano nekalčiausioji širdis triumfos. И победа в любви. Ir ši pergalė bus meilėje. Зовет нас, чтобы мы стали творцами мира. Ji kviečia mus, kad mes taptume ramybės, taikos, Когда мы kūrėjais. любим, вокруг нас мир. Kada mes mylime, aplink mus stoja ramybė. Одно из самых важных намерений, за которые она нас приглашает молиться, Viena iš dažniausių intencijų, kuriomis ji prašo mus melstis, это молитва за дар Божьей любви, tai malda dėl Dievo meilės dovanos, чтобы в наших сердцах побеждала Божья любовь. kad mūsų širdise visada laimėtų Dievo meilė. Она не хочет от нас невозможное, Ji neprašo mūsų neįmanomų dalykų, дает нам свои послания, duoda, месседж. duoda mums savo pranešimus. И в тех посланиях она учит нас, как возможно достигнуть мир в сердце, как возможно сотворить мир на земле. Ir jose mus moko, kaip galime pasiekti širdies ramybės, kaip galime kurti taiką pasaulyje. Это 5 главных посланий. Yra tokie 5 pagrindiniai pranešimai. Первое — молитва сердцем. Pirmas — malda širdimi. От начала она дает нам в руки розарий, руженчосток Nuo pat pradžių ji duoda mums į rankas rožinį и говорит, молитесь каждый день 3 розарий, радостные, скорбные, славные тайны. ir sako mums, kad kasdien melstumės 3 rožinės dalis
džiaugsmo, kančios ir garbingus slėpinius. Молитесь Его всегда, когда вам тяжело, Melskitės rožinį visuomet, kada jums sunku, когда уставшие, болеете, не видите выхода. kada esate pavargę, sergate, nematote išeities. Это самое сильное оружие против сатаны. Tai pats stipriausias ginklas prieš šėtoną. Молитесь розарии в своих семьях. Melskitės rožinį savo šeimose. Современная семья кровоточит. Šiuolaikinė šeima kraujuoja. И я хочу эти раны лечить. Ir aš noriu šias žaizdas gydyti malda. Через молитву розария. Būtent rožinio malda. Она зовет священников и монашествующих. Молитесь розарий. Молитвой розария вы можете остановить все зло, которое сатана вносит в католическую церковь. Jie kviečia kunigus ir vienuolius melstis rožinį. Jiems sako, melskitės rožinį, juo sustabdysite bet kokį blogį, kurį šėtonas nori pasėti katalikų bažnyčioje. Богородица нас учит в наших семьях сделать место молитвы. Dievo motina mus moko savo šeimose įrengti maldos vietą. Поставить на видное место распятие, крест. Matomoje vietoje pastatyti kryžių, nukryžiuotąjį, Молиться под крестом. melstis priešais kryžių. Я так много крестов видела в Литве. Lietuvoje būdama mačiau tiek daug kryžių. И вы уникальный народ. Jūs esate ypatinga, unikali tauta. Так любите распятие. Jūs taip mylite nukryžiuotąjį. Гинтерас даже принес его на плечах с Литвы. Gintaras Medžiugorje. Klaipėdos net įnešė ant pečių kryžių, atnešė į Medžiugorję. И вот это мы можем, я думаю, весь мир учиться от литовцев. Какая любовь к распятому, Manau, гора kad крестов. visas pasaulis gali mokytis iš lietuvių jų meilės nukryžiuotajam Kristui. И под крестом мы всегда можем встретить Марию. Ir po kryžiumi mes visada galime susitikti Mariją. Она с нами, Ji su mumis. хочет нам помогать идти нашим крестным путем. Ji nori mums padėti eiti mūsų kryžiaus keliu. Когда она нас зовет молиться за мир, Kai mus kviečia melstis už taiką, учит нас молиться под крестом. ji mus moko melstis po kryžiumi. Вначале за мир в моем сердце, Iš pradžių už taiką mano širdyje, потом в моей семье, paskui mano šeimoje и только потом мы можем вымолить мир на земле. ir tik paskui galime išmelsti taikos pasaulį. Это учение Иисуса. Tai Jėzaus mokymas. Если ты несешь дар, иди примирись со своим братом. Да. Jeigu neši auką prie altoriaus, palik ją ir pirmą grįžęs susitaikyk su savo broliu. Так и мы вначале работаем над своим сердцем, Taip ir mes visų pirma turime dirbti ties savo širdimi, учимся от Иисуса любить, прощать. iš Jėzaus mokytis mylėti, atleisti. Она говорит, возьмите в руки крест, Jis sako, paimkite į rankas kryžių, молитесь с крестом в руках, melskite su kryžiumi rankose, чтобы любовь победила. kad meilė laimėtų. Смотрите на раны Иисуса, просьте Его, чтобы своими ранами Он исцелил ваши раны. Žvelkite į Jėzaus žaizdas ir prašykite, kad savo žaizdomis Jis išgydytų jūsų žaizdas. Под крест она учит нас поставить открытое Слово Божье. Po kryžiumi toje maldos vietoje Ji mus kviečia padėti atverstą Bibliją. Библия. И поставить там свечу, освященную воду, розарий, маленький молитвенный алтарь в наших семьях. Padėti tenais žvakę, švęsto vandens, rožinį, tokiu būdu įrengti mažą maldos altorėlį. И приходить туда каждый день, Ir ateiti ten melstis kiekvieną dieną. начать общаться с Богом. Pradėti bendrauti su Dievu. День за днем. Diena iš dienos. Когда сотворится глубокая дружба с Иисусом,
kada mes užmesgame gilę draugystę su Jėzumi, никакая буря не сломает вас. jokia audra negali mūsų palaužti. Это как сегодня «Я, Отец, одно». Сегодня в Евангелии читаем «Я и Отец одно». Kaip šiandien skaitome Evangelijoje, aš ir tėvas esame viena. Учит нас Мария быть с Иисусом одно, с Отцом. Marija mus moko būti viena su Jėzumi, viena su tėvu, Под крестом. po kryžiumi. И вы знаете, в Меджугорье, когда мы приезжаем, видим этот белый крест на вершине, да, сдалека. Atvykę į Medžiugorję matome baltą kryžių ant kalno viršūnės. И визионеры говорят, что она приходит всегда от стороны креста. Regėtojai sako, kad Marija visą laiką ateina apsireikšdama nuo kryžiaus pusės. Спускается на меньшую гору явлений, куда мы сегодня пойдем. Ji nusileidžia ant žemesnio kalno, apsireiškimo kalno, kur šiandien eisime. И так и дома, в наших семьях, мы помним это. Приходит Мария под крестом, ждет меня. Galime tai prisiminti ir savo namuose, šeimose, kad Marija po kryžiumi laukia manęs ir iš ten ateina. И две послания она хочет, чтобы мы жили каждый день. Įtrokšta, kad dviem pranešimais mes gyventume, dviem žiniomis gyventume kiekvieną dieną. Молились розарий Melstumės rožinį и каждый день размышляли Святое Писание. ir kiekvieną dieną mąstytume Dievo žodį. Кормили свое сердце Словом Иисуса. Maitintume savo širdį Jėzaus žodžiu. Она сказала: дорогие дети, вам предлагаются многие ложные истины. Ji kalbėjo, mano vaikai, jums siūlomos įvairios melodingos tiesos. Только одна истина на этой земле. Šioje žemėje yra tik viena tiesa. Это слова моего сына. Tai mano sūnaus žodžiai. Живите Евангелие. Gyvenkite Evangeliją. Пусть Евангелие будет свет, который освещает землю в те моменты, когда нас окружает темнота. Tegul Evangelija būna toji šviesa, kuri apšviečia žemę tais momentais, kada mūsų supa tamsa. Каждый день лекция Дивина утром. Kiekvieną dieną skaitykime lekciją Diviną, dieviškai švento rašto skaitymą ryte. Вечером засыпать с Божьим Словом. Ir vakare užmykime su Dievo žodžiu. Если начнем мы это жить, мы будем меняться. Jeigu pradėsime taip gyventi, pradėsime ir Мы keistis. начинаем думать, как Иисус, размышлять, смотреть, как Иисус. Mes tuomet pradedame galvoti, mąstyti, žvelgti kaip Jėzus. Третье послание – Святая исповедь. Trečioji žinia, kurią Marija nori mums perduoti, tai šventoji išpažintis. Каждый месяц исповедоваться сердцем. Kiekvieną mėnesį eiti išpažinties širdimi. От исповеди к Ta prasme, kad исповеди меняться. atlikti nuoširdžiai išpažinti ir keistis nuo išpažinties prie išpažinties. И с тем связано прощение. Ir su tuo susijęs atleidimas, Прощать всем и просить прощения. visiems atleisti ir patiems prašyti atleidimo. Навести порядок в своем сердце. Įvesti tvarką savo širdyje. Идти на хорошую святую исповедь в Меджугорье. Atlikti gerą, šviesią išpažinti Medžiugorje. И потом, когда вернемся, продолжать. Ir kai grįšime namo, tai tęsti. Всегда советуем паломникам в Меджугорье, чтобы сделали уборку своего сердца в Меджугорье. Visą laiką patariame piligrimams Medžiugorje, kad susitvarkytų savo širdį Medžiugorje. Можно посмотреть в наши отношения, кого я не могу видеть, принять, не могу простить, кого я прохожу мимо. Svarbu apmastyti savo santykius,
ką man sunku net matyti, atleisti, pro kokius žmonės praeinu pro šalį, или кого мне надо попросить прощения, arba kieno man reikia atsiprašyti, простить себе. atleisti savo. Столько исцелений происходит именно в этом моменте, в моменте прощения. Tiek daug išgydymų įvyksta būtent šiuo momentu, atleidimo momentu. Называется исповедальня мира. Medžiugorė vadina pasaulio išpažinčių klausykla. Люрды — это место физических исцелений, Lurdas tai fizinio išgydymo vieta, а Меджугорье — духовных, o Medžiugorė душевных исцелений. dvasinio išgydymo vieta. Особенно области прощения. Ypatingai atleidimo srityje. Сколько свидетельств мы видели здесь, в Меджугорье. Kiek daug liudijimų mes čia matėme, girdėjome Medžiugorėje. Скажу одно свидетельство. Papasakosiu jums vieną liudijimą. Нас очень касается война в Украине. Mus labai stipriai liečia karas Ukrainoje. Была одна группа, иногда бывают вдовы, которые потеряли мужей на войне, или матери, которые потеряли сыновей на войне. Štai grupėse kartais būna daug žmonų, kurios prarado savo vyrus, arba motinų, kurios prarado savo sūnus kare. И одна молодая женщина потеряла мужа, расстреляли его на глазах и потеряла ребенка, осталась одна. Ir viena jauna moteris, ji prarado ir savo vyrą, kurį sušaudė jos akise, ir taip pat savo vaiką, ir liko viena. И приехала к нам в Меджугорье с разбитым сердцем. Jie atvyko pas mus Medžiugorė sudaužyta širdimi И говорит: помогите мне, я не хочу ненавидеть. ir jis sako, padėkite man, aš nenoriu gyventi neapykantoje. И как нас учит Богородица, не заходить в глубину проблем. Ir Dievo motina mus moko nepanirti į problemų gelmes, Идти на исповедь bet eiti iš pažinties и начать молиться за дар Божьей любви. ir pradėti melsti Dievo meilės dovanos. И мы были в молитве в моменте, когда Богородица является 2 числа, это было месяца. Ir mes buvome maldoje, kada Dievo motina pasireikšdavo 2 mėnesio dieną. И Богородица сказала такие слова: дорогие дети, любовь вечная. Если вы хотите жить вечно, вы должны простить. Ir ji pasakė tokius žodžius: brangus vaikai, meilė yra amžina. Jeigu norite gyventi amžinai, turite išmokti atleisti. И когда она услышала эти слова, Ir kada ji išgirdo šios žodžius, в той секунде она получила благодать простить. tą pačią sekundę ji gavo malonę atleisti. Полностью другое лицо. Persikeitė jos veidas. И вам хочу посоветовать, если у вас есть какая-то рана, непрощение другим, себе, Богородица нас учит просто молиться за дар Божьей любви в наши сердца. Ir taip pat ir jumise, jeigu yra kokia nors žaizda, sunku atleisti, tai Dievo motina mus moko melsti Dievo meilės dovanos. Затем Богородица нас приглашает поститься на хлебе и воде в среду и пятницу. Taip pat Dievo motina mus kviečia pasninkauti duoną ir vandeniu trečiadieniais ir penktadieniais. Я смотрю на вас и знаю, многие побывали на реколлекциях пост-молитва тишина. Žvelgiu jūs ir manau, kad daugelis dalyvavo rekolekcijose, pasninko, tylos ir maldos rekolekcijose. Это очень важное послание, потому что Богородица сказала, только молитвой и постом мы можем остановить войну. Tai labai svarbus pranešimas, nes
Dievo motina sakė, kad tik malda ir pasninku galime sustabdyti karą. И в том числе мы очень важны для Богородицы. Мы очень важны для Богородицы. Ir taip pat mes esame labai svarbus Dievo motinai. Послушайте, что сказала 25 января 2023 года. Paklausykime, ką jis sakė 2023 metų sausio 25. Молитесь со мной за мир, потому что сатана хочет войны и ненависти. Melskitės su manimi už taiką, nes šėtonas nori karo ir neapykantos. Ненависти в сердцах и народах. Neapykantos širdise ir tautose. Молитесь и жертвуйте ваши дни постом и покаянием. Melskitės ir aukokite savo dienas pasninkų ir atgailą, Чтобы Бог дал вам мир, kad Dievas duotų jums taiką. будущее на распутье, Ateitis yra kryžkelėje, потому что современный человек не хочет Бога. kadangi šiuolaikinis žmogus nenori Dievo. Поэтому человечество движется к пропасти. Todėl žmonija juda link prarajos, А вы, дети мои, вы моя надежда. o jūs, mano vaikai, esate mano viltis. Молитесь со мною, чтобы осуществилось то, что я начала в Фатиме и здесь. Melskitės su manimi, kad išsipildytų tai, ką pradėjau Fatimoje ir čia. Молитесь и свидетельствуйте о мире в вашем окружении и будьте людьми мира. Melskitės ir liudykite taiką savo aplinkoje, būkite taikos ir ramybės žmonėmis. Мы будем еще о посте говорить завтра, потому что среда — это день поста. Dar kalbėsime apie pasninką rytoj, nes trečiadienis yra pasninko diena. Пятое послание Богородица нам дает призыв к любви к Евхаристии. Penktoji Dievo motinos žinia — tai kvietimas mylėti Jėzų Eucharistijoje. Она зовет нас: поклоняйтесь моему Сыну. Когда вы поклоняетесь Ему в святых дарах Евхаристии, вы получаете особые благодати. Ji kviečia mus garbinti jos sūnų. Jis sako, kada garbinate mano sūnų švenčiausiame sakramente, tada gaunate ypatingas malonės. И это вечерная программа в Меджугорье. Ir tai yra Medžiugorės vakarinė programa. Самое важное, что происходит в Меджугорье, это вечерная молитвенная программа. Pats svarbiausias dalykas Medžiugorėje tai vakaro maldos programa. Школа Богородицы «Как жить Евхаристию сердцем». Dievo motinos mokykla yra apie tai, kaip gyventi Eucharistiją savo širdimi. Начинаем молитву в 5 часов, молимся 2 розарии. Mes pradedame maldą 17 val. Meldžiamės 2 rožinio dalis. Она является 20 минут перед Святой Мессой. Jie apsireiškia 20 minučių prieš šventąsias mišias. Как мама, чтобы еще подготовить еще лучше наши сердца к самой важной встрече. Kaip mama, kad dar geriau parengtų mūsų širdis pačiam svarbiausiam susitikimui. Приходит Иисус, жертвует за нас свою жизнь, мы причащаемся. Ateina Jėzus, jis aukoja už mus savo gyvybę, mes priimame komuniją. И после мессы учит нас не спешить, остаться еще в молитве о исцелении нашей души и в молитве славных тайн Розария. Ir po mišių jį kviečia mus neskubėti, dar pasilikti maldoje, prašant mūsų sielų, širdžių išgydymo ir taip pat dar pasimelsti rožinio garbingasias paslaptis. 3 часа нужны для того, чтобы встретить Иисуса и полюбить Его в Евхаристии. 3 valandos reikalingos tam, kad susitiktume Jėzų ir pamiltume jį Eucharistijoje. Важная подготовка, встреча и еще остаться с Ним. Labai svarbus pasiruošimas, susitikimas ir kad dar su juo pabūtume, pasiliktume. И это происходит. Мы влюбляемся в Иисуса в Евхаристии.
Ir tai iš tiesų įvyksta, mes įsimylime Jėzų Eucharistijoje. Мария имеет одну задачу — привести нас к Иисусу в Евхаристии. Marija turi vienintelį troškimą, užduotį atvesti mus pas Jėzų Eucharistijoje. Итак, когда мы живем этих 5 главных посланий, мы знаем это путь к миру в сердце. Ir kuomet mes gyvename šiais 5 svarbiausiais pranešimais, mes žinome kelią į širdies ramybę. И потом можем его подарить другим. Ir tuomet galime ją dovanoti Мы kitiems. ответственны за свое сердце. Mes esame atsakingi už savo širdį. Какое мое сердце, такие будут люди вокруг нас. Kokia yra mano širdis, tokie bus ir žmonės aplink mane. Хочу вас подбодрить, чтобы вы на первый план сейчас поставили свое сердце. Taigi kviečiu, kad į svarbiausią vietą skirtume būtent savo širdžiai, darbui savo širdyje. Паломничество в Меджугорье — уникальное время для работы над своим сердцем. Piligrimystė Medžiugorjėje yra unikalus laikas įdirbti savo širdį. Так хочет Богородица. To trokšta Dievo motina. Она сказала, никто не приехал в Меджугорье случайно. Jis sako, kad niekas neatvyko į Medžiugorję atsitiktinai. Каждого из вас я пригласила. Kiekvieną iš jūsų aš pakviečiau. Я имею план. Aš turiu planą. Какой план? Kokį planą? Влюбиться в Иисуса. Įsimylėti, pamilti Jėzų. Когда мы любим Иисуса, все меняется. Kada mylime Jėzų, viskas pasikeičia. Мы идем только за Ним, и Он все делает. Einame paskui jį ir jis viską atlieka. Так много я бы вам хотела рассказать, но я ограничена языком Taip daug norėčiau jums и временем. papasakoti, bet mane riboja kalba ir laikas. Сейчас мы закончим нашу встречу, свидетельство, сделаем 10 минут коротенькую паузу, и будет к нам приходить наш пароко, настоятель прихода, 10 часов. Dabar baigiame šį liudijimo laiką, bus 10 minučių trumpa pauzė ir ateis vėliau 10 val. Šios parapijos klebonas. И очень благодарю отца за отличный перевод. Можно коротко помолимся и пойдем немножко освежиться, в имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Небесный Отец, благодарим Тебя за Марию. Dangiškasis Tėve, dėkojame Tau už mergelę Mariją. Мы веруем, что Ты с нами, Мария. Mes tikime, kad Tu esi su mumis, Marija. Возьми наши сердца в свое Paimk mūsų širdis į savo širdį и веди нас к Иисусу. ir vesk mus pas Jėzų. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Karaliena taikos, Melski už mus, Святый Казимирас melski už mus, и все наши святые. melskite už mus. Viešpats mus palaimina, saugo nuo visokio blogio, nuveda į amžinąjį gyvenimą. Amen. Ačiū. Ačiū, Teresė. Ačiū. Visi, ačiū.